Ngiphinde ngivusele ngolumhle ngomukele solisichubeka nalo hlelo i-Market View kanti ke kunakulandelako ihlelo lwahulumende lekulekelela abalimi ngetindleko tetimfo tekulima Farm Input Subsidy Program selinesikhathi lucalile. Balimi labaningi sebavele bayibhadele ingcenye yakabo letawusita ukuthi bathole timfo tekulima njengoba lenye ingcenye bafakelwa nguhulumende. Sesivele sinayo umphathi wenkampani yahulumende lethenga iphinze ithengise umbila eNational Maize Corporation Mavela Vilane lesitawukhulumisana naye ngetindlela tebuciko. Ngikuvusele Mkhulane mphinze futhi ngikwamukele ehlelweni sokungaba nje ukuthi phasithombe ukuthi lo hlelo engabe lo input subsidy program luhamba njani, bangakhi balimi lese babhadele kanti ke futhi nanibala nje so far babhadele emalini. Asibonge lamthiyane sibonge kuthola lithuba singu-NMC lekuvela kumabona kutse welive laseSwatini. Njengoba soyichazile dzadzewethu nje adinga lokuthi awuqala nje kube ngiko kithi lokumcokwa kungaba ngokuthi sibonge umdali kunathi timvula lesesitibonile letikhomba kona ukuthi lo msebenzi vele lesubambile nemazulu cishe awubukile futhi asawubusisile ukuthi emaswati akaphuma ensimini ayolima. Dzadzewethu ukuthi into vele ngayo inyanga yengci nadinga amashumi nesiphohlongo yaphuma indvuna yelitiko letekulima yayomemetela ukuthi emaswati sekangacala kubhalisela lo hlelo lokusitakala kahulumende ngale tindzaba tekuthi kuyawulinyiswana. So ke aphumile emaswati njengoba utawukhumbula futhi ukuthi indvuna yathi nayenda yona lesimemetelo yasho ukuthi sekunetinguquko letikhona kulobe kwendeka ngaphambilini la khona bekungathela wayeka noma kuka first come first served ukuthi ubhadala noma engangibani mhlambe nalabane emakhikili lashonako labadla zambane lapondo ukhanya sebagijima ngaphambili babhadala kucala sekusalela ngemuva laba lelihlelo lendelwe bona lokuthi kuphungwe indlala kuphindze kucwetshwe nebusweti endlela even. So ke indvuna ke yasho ke nana imemetela ukuthi sekutaba nehlelo tsite ukuthi kutawuhlungu akusasiyo wonke loluswati lotawubenefita noma lotawuzuza kulosito lahulumende. Emkhathisweni waletinto tatibekiwe ke lekunye kwakhona lobekuyingcinamba bekunlo ukuthi liswati lelihola ngetulu kwa 12,000 emalangeni ngenyanga alisafinyeleli noma alisaqualify ukuthi lingabenefita kulosito lahulumende lolu. So ke for the first time soluqalile uhlelo emaswati bekufanele apply lo nyaka. Applyile ke sisemveni kokuba indvuna yende le announcement esigabeni sekuthi emaswati la 8,611 awafakile ema-applications awo lwendiwa loluqwaningo kwahlungwa kwakhanza ukuthi labangemashumi labathathu 30 iyabakhokha iyabakhahlela lenzaba imaholo nale amongst lamanye ama-criteria lekukhanza lethi ayabagila. Kwabonakalisa ke ukuthi lokhu sikhuluma nawe namhla labang tinkulungwane letisiphohlongo nemakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nakunye 8,581 umaswati akhona ke lokuthi aphasiswe wona athi ke sekaphasisiwe lawo maswati lawo aqale tela ke ukuthi sekangaya kuyobhadala kangaka kube nyalo lokusikhuluma nawe nje emaswati latinkulungwane letisithupha kanye la ngemashumi amabili nesikhombisa 6,027 walo 8,581 sebakhonile ukuthi baphinyelele kuyobhadala and sebayibhadele imali lengangetigidzi letingemashumi lamathathu nakunye kanye nengcenye lephose ibe nguhafu wesigidzi 34.4 million emalangeni leseyibe seyibhadelwe nje nakuvalwa timithombo yekubhadala kuleli langa layitona. So ke umuntu udzadzewethu lesikhathi sanyalo angasho lokuthi sibathiteke nasebahlungiwe labalekisiwe baphasile babese bathunyelwa ema-SMS kokuthi hamba uyobhadala wena nalaba labangaphasi nabo bathunyelwe i-SMS ukuthi awena wekunene siyagcolisa uwaphumelele.
singakhuthaza-ke kubantu labadzala lokuthi babocela abantwana ngoba akhwasi labanye labasengabhadali nje ngaphansi maybe nginamba ukuthi mhlambe nale SMS abakakhona kuyifunza nani singanxusa kubantu labadzala lokuthi babocela kubantwana bababukele lama SMS ngoba nje lamanye nje akhona siwamikise itolo ka-MTN ukuthi ke batawukhona ukuthi nase bawatfolile bahambe bafinyelele kuyawubhadala. Imithombo yokubhadala ke dzadzewethu nguye MTN Momo, nguye imali waka Eswatini Mobile, sekuba ngilo libhange lesive iSwatini Bank. Maswati siyawaguide nakule SMS lesiwathumela yona ukuthi angabhadala kanjani dzadzewethu. Mhlambe kulesi sikhathi sanyalo ngake sengime lapho ngivulele umbuto nangabuto abakhona MTN. Ngevakala Mkhulana litiko letekulima lilithula lelihlelo laveta ukuthi lama packages akafani ke noma ufuna ukulima umbila osoka noma ke ngemabhontshisi utawubhadala imali eyahlukene. Engabe kulama contributions kuyaye kuhambe kanjani kanti futhi umlimi kubheke ukuthi afake malini? Asibonge Mthiyane kusho ukuthi nje kunekwehlukana kwaletilimo lebedivumelele lati balabambisa kito balimi hulumende. Kunalombila lomhlophe kube ngemabhontshisi bese sekuba ke ngilamabele. Lokuya kwendeke ke dzadzewethu ithi ingakaqali lesizini noma ingakavulwa nale subsidy ukuthi sibantu amaswati sekangayi kobhadala sihambe siye uhlola la etimarket ukuthi lama inputs vele abita malini ngoba kuze ukuthi kukhicidwe le hectare letibalo leto sitongena sesithathe. Sithe masiyenda ke lelo ucwaningo lo sakhanza ukuthi kuze ukhona ukuthi yawulima ihectare on average kufuneka ukuthi ama inputs akho abite lokunganga 12,000 emalangeni. Kwakhanzakala sinasemabhontshisi futhi kuyafanana nako kufuna ama inputs anganga 12,000 emalangeni. Kwabese kuthi ke ngala ikhabo mabele khona aphasanyana lama inputs abita 3,200 emalangeni kulima li hectare. Kuvulelekile ke lo nyaka lokuthi le input subsidy isita umuntu lonele hectare futhi angaba nengcenye yeli hectare noma half a hectare but hayi lo ngedulu kwele hectare. Lokusho ukuthi ke lonele hectare uhulumende umhlangabeta ngahalf wothi insitate kuyolima leli hectare lokusho ukuthi 6,000 obhadala nguhulumende nemlimi naye afaka 6,000 emabhontshisi nasembila. Embileni bese ke kuthi ke ngala ekhabo mabele umlimi ke sofaka ihafu yalo 3,200 nahulumende amhlangabete kanjalo kubonakalise ukuthi siyakhona ukuthi sihambe siye ensimini siyolima etsadzewethu. Kulolu hlelo ingcenye yale support leqhamuka kuhulumende indzaba ukuthi balimi bakhona ukuthola tikulumba tahulumende letabalimela, which is very impressive. I believe le subsidy vele balimi batayithokotela kakhulu. But ke ngalokuthina ke malanga sekahambile, I would like to ask Baba Vilane ukuthi nyalo nje lokungumhla ka 30 September ngabe vele kude lokunye lese kukhona balimi lengazi kumbe basalele ngaphandle or they want to make ama payments it's the 11th hour kukhona yini lese bangasitakala ngako kwanyalo? Tsadzewethu luhlelo lokubhadalela tikulumba nalo uhulumende uyabahlangabeta abalimi. Ngakhona ke hour lesigulumba ka-NMC ling 580 emalangeni. Hulumende ke uyaye abhadale lo 180 yahlangabeta eliswati bese ke liswati lona seliyatifakela lo 400. Kuvulekile ke ngakhona ngala kuthi emaswati angabhadala and ngakhona futhi isengabekwa letincabekelwana noma le micabo yokuthi labadla zambane lapondo mhlambe abangangeni. So lonke liswati lisasitakala ngala singawa encourage nje emaswati ukuthi nakuphela timvula setinile akaphumele ngetinkane emaswati ayobhadalela tikulumba ngoba nawubuka nje kusenginyalo ma-hour labhadelwe esikulumba around 13,175 imali yawo i-around 7 million kanzi i-target yakhona ukuthi sithi ifike le nombolo yalamaswati
ngetulu ngoma-tractor hours lale kubo 55,000 and about lokho ukuthi ke leli nani lisesephasi kakhulu dzadzewethu compared to last year and siyanxusa eMaswati ukuthi akaphume ngetinkana yokubhadala sitawukhona ukuthi silime umdzaka usekhona sime ngemumo swing-NMC nekubambisana nema-private tractor owners leso ngejako njalo ngeminyaka ukuthi siphume vele sitawusebenzisa le system yekukhempa sengajabula nje balimi basesigodzini ngasinye basiclusterishe basibite sithi sitolima sathi ukuthi siphuma siyaphela endzaweni kule ngukuthi sichubekela kulenye sitokhona ukuthi sibambe umdzalo bekungaba kuhle nasibuka timvula noko singasibo bochwephesha betimvula lokuthi titaba tinengi inyalo letimvula ukuthi sikhone kulima baye basho vele ukuthi kufanele sisebenzise letimvula tekuqala uma kuhambe kahle ekutawusuke nasekuvela lokunye lokungavela lekubo November ukhanze sasakhona ukuyongena lesimini ngoba sekumandi kakhulu kanti nasihlanyele enyalo sawukhona lokuthi umbila ube sawuphumile lekubo November sikhona ukuthi sikhulise amathuba ukuthi umkhiqido welive ube ngilophakamako ube ngcono kunaseminyakeni uphelile. Ivakala sibonga kakhulu uMkhulandle loyo ngolumuhle ngumphathi we-National Maize Corporation Mavela Vilane site kanje indzaba yehlelo lwahulumende lokubambisa abalimi labancane i-input subsidy program ngolumuhle sithatha likhefu nasibuya luhlelo liyachubeka.